از باغسار، از ذوق گلکار، از این سرزمین همیشه بهار، از رادیوی تاجیکستان برنامه خورم دیار. тоҷикистон кишвари биҳиштосое است که با طبیعت ناتکرار، کوه‌های آسمانبوس، آب‌های صاف و یادگاری‌های تاریخی شهرت دارد. این سرزمین به سیاحان امکانیت می‌دهد که منظره‌های گوناگون را در یک جا ببینند، از کوه‌های بلند تا دریاهای پرآب و کوه‌های زیبا. شهرهای تاجیکستان نیز با طبیعت افسانه‌ای، یادگاری‌های تاریخی، فرهنگی بای و مردم مهربانش مشهور گشتند. дуруди пур аз меҳр нисоратон бошад шунавандагони гиромӣ. барномаи сайёҳии хуррамдиёр аз пешниҳоди якояки шумо аз радиои тоҷикистон. ин барнома низ шуморо ба яке аз маконҳои ҷолибу назаррабои кишвари зебоямон тоҷикистони беҳамто ошно хоҳем кард. шаҳри норак ки дар вилояти хатлони тоҷикистон ҷойгир аст, бо зебоии нотакрор, табиати беназир ва инфрасохтори муҳимаш шӯҳрат дорад. мо ҳайати эҷодии барнома кӯшиш ба харҷ медиҳем ки манзараҳои диловезу маконҳои ҷолиб ва фарҳанги ғании тоҷиконро баҳратон пешниҳод намоем. бахши чанддале. шаҳри норак дар соҳили руди вахш ҷойгир буда, масоҳаташ зиёда аз 324,5 километри мураббаъро ташкил медиҳад. 16 декабри соли 1960 дар асоси фармони президиуми Совети Олии Ҷумҳурии Шӯравии Социалистии Тоҷикистон ин макон дорои мақоми шаҳрро гирифт. дар шаҳри норак шакли нави ҳамкории иқтисодӣ, эстафетаи коргарӣ, ки сохтмон ва шаҳрро ба ҳама чизи зарурӣ пурра ва сари вақт таъмин мекард, таъсис ёфт. дар шаҳр 8 корхонаи саноатӣ, аз ҷумла нерӯгоҳи барқии обии Нораку Бойғозӣ, заводи оҳану бетон, заводи таҷрибавии механикӣ, фабрикаи оли сомон, заводи нон ва ғайраҳо фаъолият мекунанд. сомиёни азиз, баҳри пурратар маълумот гирифтан доир ба ин шаҳри энергетикӣ, моро зарур аст ки ба бахши дуюмӣ барнома гузарем. бахши дар ҳавои диёр. норак ҳамчун шаҳри зебову дилоро шӯҳрат дорад. ин макони зебоманзар бо обу ҳавои тоза ва табиати афсункораш дили ҳазорон бинандаро ба худ ҷалб кардааст. барои мо сокинони ин диёри биҳиштосо танҳо табиати ватанамон азизу бемисл аст. дар кадом гӯшаи дунёе ки қарор надошта бошем, боз ҳам қалбамон моили табиати Тоҷикистон мегардад. зеро табиати зебову нотакрори кишварамон ҳамдами инсон буда, ба ҳар дарди ӯ дармон мебахшад. норак шаҳри бостонӣ буда, мувофиқи маълумоти таърихнависон дорои таърихи тӯлонист. дар китоби тоҷикони бобоҷон ғафуров омадааст ки дар асри санг инҷо одамон мезистанд. деҳкадаи норак таърихи 2500 сола дорад. бо барқарор гардидани ҳукумати шӯравӣ солҳои 20 ва 30 дар ин гӯшаи диёрамон нишонаҳои ҳаёти нав пайдо шуданд. ҳамон солҳо гидроэнертикҳои ҷавони шӯравӣ ба мувофиқ будани бунёди нерӯгоҳи барқии обӣ дар шаҳри норак таваҷҷӯҳ зоҳир карда буданд. охирҳои соли 1960 Совети вазирони Ҷумҳурии Шӯравии Социалистии Тоҷикистон дар бораи сохтмони нерӯгоҳи барқии обии Норак қарор қабул карданд ва сохтмони калонтарин дар Осиёи Марказӣ нерӯгоҳи барқии обии Норак оғоз гардид. ҳамон сол дар ҷои деҳаҳои хурди Тутқавул, Норак, Лангар ва деҳи Сабур корҳои сохтмонӣ сар шуд. бо шарофати ин нерӯгоҳ корхонаҳои азим бунёд ёфтанд ва барои тараққиёти саноати сабук, озуқа ва кишоварзӣ дар ҷумҳурӣ заминаи мусоид фароҳам омад.
این انشاءات عظیم را نمایندگان قریب 50 ملت زیاده از 200 شهرهای کشور و خارجی بنیاد کردند. بعد از نیروگاه برقی آبی نورک در دریای وخش نیروگاه بایغازی بنیاد گردید. نورک همچون شهر انرژتیک ها در ساحل دریای وخش جایگیر شده، مسافه‌اش از مرکز شهر تا پایتخت مملکت شهر دوشنبه 64 کیلومتر و تا مرکز ولایت ختلان شهر باختر 130 کیلومتر است. قریب همه روزه به شهر نورک از تمام گوشه و کنار جمهوری و کشورهای خارجی مهمانها تشریف می‌آورند. آنها پیش از همه از نیروگاه برقی آبی نورک و سربند آن دیدن می‌کنند. با استفاده دادن نیروگاه برقی آبی بزرگترین منطقه آسیا، نیروگاه برقی آبی نورک که از جهت ساخت و اقتدار یک بازیافت نادر انژینری و هیدروانرژتیکی در عالم به شمار می رود، برتری و افضلیت استفاده آب را همچون منبع نیروی برق عمیق و واضح اثبات ساخت. اینچنین از بین کوه‌هایی که نورک را در آغوش گرفتند، کوه نور زیباترین و بلندترینش است و شاید نام آن به نورک عمومیت هم داشته باشد. در شهر نورک یادگاری‌های تاریخی مانند مقبره مولانا میرزا یوسف، خواجه سرخپوش، شیخ عبدالحی، امیر بزرگ و غیره موجودند که این یادگاری‌ها مورد تحقیق باستانشناسان قرار گرفتند. مردم شهر نورک از قدیم با هنرهای مردمی کشیده‌دوزی، گل پاره‌کنی، طبق و قاشق تراشی، موزه‌دوزی و از چوب تراشیدن اسباب‌های موسیقی را کسب کردند و تا هنوز این هنرها را ادامه داده ایستادند. در روزهای جشن‌های ملی جوان دختران در متاح‌های یکرنگ با ذوق زیبنده و دلچسب کورته‌های چکن پاپوری، بالشت‌ها و دیگر واسطه‌های ضروری را تهیه می‌کنند. مردم شرفمند و مهمان نواز شهر نورآفرین نورک که با مهمان نوازی خاصه خود و طبیعت زیبا و نظربایش شهرت دارد و می‌تواند دقت هر بیننده و سیاح را به خود جلب نماید. اساساً نورک را با بزرگترین نیروگاه برقی و آبیش که در آسیای میانه همتا ندارد میشناسند. طبیعتی به خود خاص و شرشره زیبا و آبانداز نیروگاه برقی آبی نورک بس و دلفریب و دیدنی بوده پیوسته سیاحان زیادی را از داخل و خارج کشور جلب می‌سازد. سامیان عزیز، برنامه سیاحی خرمدیار اینجا به اتمام میرسد. امیدواریم که این سفر تاب شما را بالیده نموده باشد. مسئولان برنامه با شما بوده محرر و راوی گنجینه رجبزاده، کارگردان برنامه جمعخانی مراد. تا برنامه آینده سربلند و خانه آباد و خوش روزگار و شاد بمانید. ما را ترک نسازید. برنامه های دیگر جالب رادیوی تاجیکستان ادامه دارند.